Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah, ma'bad. Hurmatlı cemaat. Biz hazır şariatımızda mınдай ordu olğon, manisi olğon uluu күндөрдүн birinde turabız. Habarыңızдар бар, bizge Zulhijja ayı girip geldi. Zulhijja ayı bul hicri yıl sanagı menen şariattagı, İslamdagı yıl sanagı menen esepteginde en akırkı 12. ay bolup eseptelenет. Zulhijja degen sözdün manisi hac eşi degen mani berет. Ушул айда hac amaldары atkarılganlığı üçün Zulhijja dep aytılıp kalgan. Bul murda şol İslamga çeyin dele Araplar özara şol Mekke örönünde Hicaz dep koyto şakta yaşagan Araptardın soğuş, kan tögü aram kılıngan 4 aydın biri olgan. Alar Zulhijja, Zulqa'da, Muharram anan Rajab dep 4 ayda özara gelişip ушул ayda soğuşpayбыз, talaşpayбыз, жаңжалдашпайбыз деп келишилген 4 haram ay болгон, ошонун бири да болгон. Бул айдын өзгөчөлүктөрү санап өткөндөй ажылык амалдар аткарылат, андан сырткары Арафа күнү бар, андан сырткары Курман айт бар, курмандык чалуу бар. Мына ушундай бир жакшы бир фазилаттуу амалдар менен дагы башка айларга караганда айырмаланып, өзгөчөлөнүп турат. Кудай Таала Кур'анда улуу нерселерди, жосам хикматтуу нерселерди ортого коюп ант ичкен. Алардын катарында мына ушинтип Стазбилlah Валаялин ашир, ушул Зулхижжанын айынын 10 күнү 10 түнүнү ортого коюп ант ичкен сүрөдө бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям bir hadisinde mınday deyet, bu hadiste İmam Ahmad Hazreti İbn Umar radıyallahu anhuma'dan rivayet kılgan iken Ma min ayyamin a'zama indallahi ve la ahabba ileyhi minel amali fihinne min hadihil ayyamil aşir فَاَكْثِرُوا ف۪يهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ İbn-i Ömer radıyallahu anhuma rivayet kılat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, Allah Teala'ga mınavuşu Zulhijja ayının alğaçkı 10 kündügündögü amallarından soğugörök, jana oşal Allah Teala'ga sүйüktürök bolgon başka amallar jok. Andıktan uşul gündörü siler körök tahlil aytkıla, takbir aytkıla, jana Allah'a hamd aytıp tahmid aytkıla dep aytılgan. Anan bul gündörü Peygamberimizdin orozu karmagandığı da rivayet kılıngan. Abu Qatada Ansari degen sahabi aytat. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Siyamu yevmi arafata ahtasibu alallahi an yukaffira senata allati qablahu ve senata allati ba'dahu. Ve siyamu yevmi aşura ahtasibu alallahi an yukaffira senata allati qablahu. Ravah Muslim. Kim Arafa günü orozu kanmasa murunku jana kelerki bolup 2 yıldık günölörüne kaffarat bolot degen ümittemin. Alemi Aşura günü de orozu karmasa ötkönki yıldık 1 yıldık günölörgө kaffarat dep ümit kılamın degen. Demek Arafa günü orozu karmaunun fazileti öte köp. Eger acılıkta bol olsa, ihram baylabagan bolsa, uşu günü oroza karmasa inşallah Peygamberimiz hadisinde aytkanday 2 yıldık günölörgө kaffarat bolat dep ümit kılabız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zilhijjanın 9 günün 10 günü ayt bolup kalat, al günü oroza karmagan bolboyt. Aşura günün her bir aydan 3 gün Ayyamul Biyaz dep koyat. 14. 15. 16. gündür ortasında. Andan keyin düýşembi jana beýşembi kündörü oroza tutunu özüne adat kılıp alıp daim oroza karmagan deydi. Demek bul gündörü kanimet bilişibиz керек, көбүрөөк соğuu токтоп калышка малыш керек. Men negizинен токтолоюн дегеним сиздерге kurmandık çalıştı niyet kılgan adam mına uşul Zilhijja ayına girip gelgende çaçın, tırnaktarın jana denesindegi başka tüktörüge тийбеш керекпи, албаш керекпи деген маселеде мындай бир көтөрүлүп атат. Буга чейин биздин элде мындай сөз жок болчу, мындай нерсеге башта урутпайт элек. Азыр кээ бир мазхаб карманбагандар же башка мазхабтагылардын далилин алып келип алып эле чыга калып айта салып эле элдин башын айланткандар да жок эмес болуп атат. Биздин Ханафи мазхаб алымдары буга эмерет. Чындап эле Hazreti Ummu Salama enebizden rivayet kılıngan bir hadis var iken, ana İmam Müslim rivayet kılgan deyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kılgan deyt. İza dakhalal aşru ve arada ba'dukum en yudahhiya
فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا وفي رواية من رأى حلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. Kim Zilhijja ayının 10 gündügüne algaçkı 10 gündügüne gire turgan bolsa, anan oşol adam kurmandyk çalуу niyet kılgan bolsa, çaçına, tırnağına tiybesin, albasin degen hadis bar deydi. Biroq bizdin Hanafi alımlar, ayrıca İmam Tahavi özü mına uşul hadiske jakşı түшүндүрмө berip aytkan. Bul Hanafi mazhabında mubah amallardan bolup ele eseptelinek. Sebebi kurmandık çalığını niyet kılgan adam tırnağını, çaçını alsa makruh da bolbayt, albasa soğup da, mustahap da bolbayt. Jönököyle bir amallardan biri. Sebebi Hazreti Ayşe enevizden rivayet kılıngan başka bir hadiste gelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurmanlıkka çalına turgan malların Mekke'ge jibergen. Oşol kurmanlıkka çalına turgan maldardı Mekke'ge aydap atkanda men oşol maldarga belgi baylaganmın dep aytat Hazreti Ayşe enemiz. Anan kimdir biröler oşol ajılıkka jönөгөндө Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kurmanlıkka çalına turgan malların Mekke'ge aydap ketken. Sebebi jolda ora jatkanda murda ketip kalat, kiyin ketip kalat, biröler görüp janagı malga ziyan jetkiriп койбостук үчүн аны kurmanlıkka atalgandыгын bildiriş үчүн moynuna bir lenta ve jippe birdemge okşoğunu baylap koyuşkan. Oşantip kurmandığın jibергenden keyin al kurmandığı çoğlanganга çeyin Peygamberimiz çaçını da aldıra veret bolçu, tırnağını da aldıra veret bolçu, janagınday juwaylık mamulagy da bara bergen, hiç kimde anday neselerden tıygan emes dep aytat Hazreti Ayşe enemiz. Demek mına uşul hadiste Hanafi mazhabı aytat, Hazreti Ayşe enemizin hadisi bizge mutawatir jol menen kelgen, bunun emesi güçlü. Al endi tırnak çaçtарды albaсын деген hadistin zayıf ekendiginden bir kança dalillerdi aytышкан. Себеби İmam Malik rivayet kılgan sanatта буга каралуу болгон. Anan dagın aytılat İmam Tahavi aytat, bu janagı jogorudagı aytılgan hadistegi kurmandık çalуу niyet kılgan adam Zilhijjaga kirse çaçın tırmağın albaсын деген söz bu Peygamberimizin sözü emes, balkim Ummu Salama enebizin özünün sözü. Peygamberimizin zawjalarından bolgon Ummu Salama'nın özünün gana sözü boluşu mümkün. Sebebi Peygamberimiz özü antıp süylep alıp Ayşe'nin özünün rivayetindagıday özünün süylөгөн sözüne karşı amal kılbayt boluşu degen tiyanakka kelgen. Demek bizdin mazhabda kurmandık çalуу niyet kılgan adam çaçın alsa da, albasa da, al hiç nese amal emes. Jana jogorda aytkандай çaçın tırnağın alsa makruh da bolbayt, albay özünçe takvalık kılsa soğup da bolbayt, mustahap da emes. Mınday nesileden kooptanbaş kerek. Ilayım mına uşunday uluu kündөрgө jetkizgen jaratkan Allah Taalaga şükür aytalı. Kolumuzdan kelgençe jakındıktарды jasap, ayrıkça mına uşul ayda erteң ayt jakындап atat. Kurmandıktарды çalalı, kurmandıklarыбызды Allah Taala kabul kılsın. Barыбызды кубанычтуу күндөрдө чогултуп birge kıla bersin. Allahu ekber.